Deputy Chief Minister jong kejela Miklia ba Presiden Tensong ule thu shai da kabayai ban ba kisnyang kibapang bat kibayap ha Miklia kim dei satya na ka African swine flu. Wala kata ulakan tu ya kipai ba bakim pat dei panwan ra ya kisnyang na syabar ka district ni Barjela hakaban syodo. Nuka foreign disease re hapo jongi te ka sulong ba yamta ni persangkan bala ban kontin ni ka tu jingpang ka bajuan ka bajudon hati nagi stiang ki jongi te ngala instruction ba paro hitu ki veterinary doctor ke badon ke bangi post hado ka block level baki dei badon station ban ngala ai utu telefon number ba kinu ki try ki ba risniang ki ba don farm bat ka government farm le bat ki private farm bala dadon kanu kono ka sign ke jingpang ke jingstom bakin pentip wood syak ki veterinary doctor jengi bangin le ya ka badon dia nang menta ka dawai ka da sinruk ni lalong ready ban pentikna bala ki don ka tu ka sign ke jingpang ban yo ban sumare ki wood tam da emat south country ki bayam mo te ke bates ke mengesim sampel la bon kali ko bakhan ru tuli te man adu mendin adu meneng la yo ke report ko bakhat south tuli te kata report ke bengi yo ro ko mau pi bro khasau ke bas kotonat kolong ba mdei ga African swine ini ko mau pi na da impat syak hadu menta ba ban import ya usniam lane ngimpat syak menta bang wat ban supply ya kisniam na kawi district syak kawi district ini ailat bakin jadi ya tit kalong bani odo tan hapo la ka jong district mdei ban oman waras niam na ban tip taw ni kwa ban control ni bat anda kala ngiyo i bam don isu tingin supply ya kan ga import